Rancangan-rancangan istimewa meraihkan Tahun Baharu Cina di TV2. Pesona Asia, I Did It My Way, Isnin 16 Februari 9 malam. Hiburan minggu ini, Gallop of the Glory, Selasa 17 Februari 9 malam. Tally on 2, When Will You Get Married? Selasa 17 Februari 10 pagi. The Siblings, Rabu 18 Februari 3 petang. Step Up, Selasa 17 Februari 7 pagi. Bao Bei, Selasa 17 Februari 4 petang. Bedak Arang, Rabu 18 Februari 10 pagi. Dan Be Around You, Rabu 18 Februari 9 malam. Selamat menyambut Tahun Baharu Cina bersama kami di TV2 Dunia Ria.